Jangan lupa ya, di like, di komen, di share, and di subscribe. Terima kasih. Neng, Naon Iya, mana? Mas. Naon naon? geus mandi kucang. Mas gelis, mas Geus mandi. gelis. Tuh, Magi geus anggeus nyangu. jangan. Peren wayah ki sinarieun. Nek mam heula moal. Saya nih mas mah. Mama macak terong itu. Bosen terong memang. Di hulu tembang nu kamari teh kumaha dihaneuteun osa teh ngeunah, Neng. Mau hayang sayang Kakar wae sih. Gudug. spaghetti mas. Olaga spaghetti. Kerja mak. Ulin apa yun, Neng? Asa ku barara tetes nanggo teh geus wae geus anggeus mah. Ulin Ka mana, Neng? kan sih. Nah, atuh si gadis. Ayo mak. Mau duit tuh mak. Awai teh Bang 2000 aja teh nya. 2000. Aja 2000 ge loba, Neng. Ya bunga melati sudah ada di dalam pelukan Neng Imas. Enak Neng? Berapa? Masih pasal sinden mak. Nuhun. Mana sinden mak. Hi, Neng kaliwat. Santi. Gadis. Mana gadis? Ya, sini. Jelema edan nek ulin. Datang lagi ke rumah Mas Sati. Atuh aing barareng nganaonan deui. Tiba-tiba ke rumah Mas Sati, di belakang mulu Ulin kumpulnya. kanu saja teh eta da sati teh boga batur. Sini, Pak, duduk. Bunga Neng. Gadis. Gadis kemana ya? Lupa nih. Ih, gadis nyangu. Udah, alhamdulillah udah beres semuanya. Aing nyangu beureum ke mun hayang ka imah nya. Ada. Aya, Iya, tar ke rumah. memecak terong. Dia tar suruh gadis aja. Oh, engke nyenta wae kan itu sapiring mah. Alhamdulillah sekarang mah kayaknya mau hujan deh. Ya, Tong diomong besing kita jadi. Mas. Ini geulur batur Ulah, enggak boleh sayang. mau ngapain ke sini teh? Hah? Mau ngapain? Aing di imah bararete, aing geus mandi, aing geus nyangu, sasapu enggeus. Jadi aing ka dieu. Udah itu doang, nggak ada niat apa-apa. Nah, mau nyangukeun. Mbah tuing. Reparasi mak reparasi. Heueuh. Boga tarasi teh sia. Ayah, Mang mais lain. Enggak, masih mentah. Enggak main. Mak, Emak udah. Apa? Apa? sakuna hancep. Gadis kemana? Gadis tadi kau kemana? Keluar sebentar. Penting banget, mana? Enggak ada. Enak mah doang. Mau ngapain? Main lah. Nih, ajakin. Gadis mau kemana? Enggak tahu enggak mau keluar sebentar. Mas yuk. Bukan nih, Mas. Ih, di kamarana. Minta duit atuh. Cep. Ih, Bro. Niat banget sih, Cep aja sih. Itu main. Jelas. Kade Neng, Kade tong. hati-hati di jalan. Iya. Sati, Ya, hanya hotel kamari. apaan? Aing pasti atuh jeung si Irah di mesi koko, pas saya parebut cai. Nang aing ngisi-ngisi kena ember rumahna nek pake atuh kae ulah gotok leungeun ama kayak gayuna potong. Tapi itu beda iya. Pokoknya mah geus polototan si Kokom. Itu ngomong-ngomong kok si Ira bisa tahu di situ ada air, di rumah suku kom ada air. Teu nyaho. Jeung ujug kadinya wae. Pas itu bolot-bolot ge, kalau soal air mah pasti dia ngambu. Aing kararosal banget, aing keur capek nyeusuh. Terus ngesian segan cai sebaliknya siamanya. Balik. Aing kan ngesian cai deui, nyeusuh deui. Kobokan ku mana dia bawa balik. Ketok wae Terus ngeyel wae kan nya. Aing siram saya takut aduh napa dah.
Saember. Sagayung. Iya. Sabah. Sabah. Kebrusnya kan dia kena huluna. Ucis atuh. Oh, para rasa langsung makan teh balik. Paeh murna itu kapan bulus. Pas ucing. Nah, itu kan panggil deui aja mare mate. Ulah kapan ge? Enggak boleh ketemu. Nyangok paeh apa henteu. Pasti paeh. Astagfirullahaladzim. Mun paeh mah dek ya. Enggak ada yang bolot-bolot lagi. Oh, tengah salkeun nya. Ya. Saya ulah darah rauhnya. Icing didihnya. Ulah marangkat. Kop nyaratuan kop. Mas harareubeuna. Hajeun jukutna karoneng ge hajeun. Hajeun. Halo dok kumaha atuh? Aing nungguan di dieu ah. Lumayan lah kulingangan embe. Teu kudu ngudag-ngudag ieu pan, teu kudu ngajagaan ieu kan, teng koe ditungguan aya di dieu anu pieu burit. Lumayan. Meuli bea salitereun mah. Aing be anu aing diangon barah nya aing poho deui ngan itu belah ditu ge loba napuk. Lima ieu. Itu aya barah itu engke mun nyampur kumaha aing teh apa sarua bodas kabeh. Berdoa. Hajan, hayo nyaratuan hayo. Gimana lagi ceritanya? Ih, seru, ayo lanjut. Terus gimana? Aing teu bangsa kitu doang, pan teu bersambung ieu meureun aing balik we ah. Oh iya, dia mau ngambil air mau buat apa? Biasanya sok Udah mawa ember. Neng halacaya meureun. Ya. Atuh anak dibawa, panana mah tong ngicing-ngicikeun kana abak nanaon rek dibalug nu aing. Iya ya. Emang teu geuleuh kunaha, kumaha aing nya. Ih, oh. Can kapanggih ieu si Irah teh. Iya enggak boleh. Kita kapanggih. Pasti ge ngomong kan kita kapanggih mah. Ngomongkeun Enggak aing. usah percuma. Sampai aing balik lapar. Sarian mah. Ini bocah. Bukannya mikirin mandi udah sore. Erna. Nak. Bolot amat sih. Erna. Iya, Bon. Iya. Ngapain Makasih. sih? Lagi ngapain? Hah? Ya biasa dalam rumah, tiduran, duduk-duduk. Udah masak. Belum lah. Udah mandi. Belum. Mandi yuk ah. Di mana enggak ada air juga. Kemana ke kokom ke kemana? Tetangga ah kali-kali. Emang ada kokom? Udah ketel banget ya habis masak. Om ada kali ya? Ada kan di rumah. Mana aja banyak airnya. Tapi kan gua belum mandi. Tapi gua udah make up tuh. Sama gue juga, gue mah kalau nggak make up nggak betah. Iya. Beneran mau mandi si kokom? Ke si kokom bukan si kokomnya. Oh iya. Ayo ah. Ya udah ayo. Yuk. Ayo. Sekalian ntar kalau misalkan pulang bawa satu ember buat di rumah, buat nanti malam kencing. Ya, gue kan kalau malam Lumayan. suka kencing. Iya, yuk. Ayo ah. Gue ke bawa anduk. Ntar pinjam kokom. Ya udah yuk. Yuk. Mana tarasi heula? Ntar aja dianterin Ya ya. tuh, tak beri nyokot sangunya. Naik balik jatinya. Ya. Oh, nuhun. Dah. Ayo balik ke rati. Iya. Bye bye. Dadah Cassandra. Sekarang mah cuma kokom doang yang banyak air. Nah, dia mah katanya. Ya banyak pokoknya lah. Banyak dia mah. Punten. Mak, udah pada mandi belum, Mak? Ada air gak? Banyak air mah. Mandi, kalau ada air minta ya. Kita juga mau ngadon mandi. Jangan lupa mandi, Mak. Yuk, Mak. Hah? Antar Abi sama Bonah mah. Ntar balik lagi gampang, Mak. Iya, Kenapa? kenapa? Gali lagi, nak. Iya ya, sumber bor ya. Bisa gali kayak gini dulu 9 juta sih. Astagfirullahaladzim, yang bener, Ya Bon. iyalah, ngebor ke dalam dulu 9 juta. Cuma gali loh. Ya tadi itu pakai bor. Kalau ke orang mungkin 2 jutaan lah kali ya.
Gue mah gak ada modalnya ah. Orang udah nggak punya air, jarang dibor, jangan sumur gue jarang dibor. Ya Allah. Ayo, mudah-mudahan cepet hujan Ya, ya. amin. Ampun dah. Emang ini kapan hujan sih nak? Bentar lagi Kering kali. banget. Gue mah gak apa-apa deh, hujan geluduk gue Astagfirullahaladzim, seledek. jangan ngomong sembarangan. Iya, penting kan ada air. Ah, daripada kayak gini. Lu sih ngomong geluduk ah. Ngomong sendanang goceng ah. Aing melideng ke ah mau sebenang kulian. Non saya. Gerimis apa? Caang. Naon tadi ah? Heh. Ore ya pa. Ore geningan. Heh. Ore ya pa. Lain. Numpang boga di dia aing ge lo nungguan embe. Jurik katanya. Jurik tuh ge. Hus, jurik hus. Kok ganggu aing ah. Gerembul banget itu embe. Ampul nanti Bang Jukut koneng ge. Nah sih yuk. Kening sih ya. Beneran sih ya. Enggak sok ngomenan ini. Sok ngopenan ini. Teh hidang gak ada siapa. Sarwana anak si Igot. Si Bona. Mangkat ke ditu mangkat. Aing keur ngajaga embe. Oh kakak itu budak dua eta si Imas jeung si Intip. Itu mas, ambil mas. Enggak nya. Beda anaknya menang di karunan eta budak teh anak teh. Udah ngapenan anak embe. Udah. Tadi operasi baralik. Enggak, lihat doang. Baralik. Nempak, doang. Ulah kerja ratuan. Kan. Kan ulah diganggu kerja ratuan kan. Masa nempe doang. Aing ketempuhan. Ulah. Aing kerkuli. Nak aing biji. Minta satu. Masih jaya. Yang kecil ya. Embe. Iya anak-anakan. Anu bagus, leno aing mah. Sama bolot. Alat orang mah ira orang. Mak, duit hayang mak. Duit hayang. Duit hayang. Tadi yang budak teh, aing kuat capek budak darelong. Geus pada bawa balik embe teh angguran sing leungit. Geuning ya embe jadi coklat. Perasaan ku aing tadi diangon. Bodas. Mana ku tadi aing ku aing diangon. Ya embe saha aing kakek tempuhan. Allah. Kumaha ieu? Kumaha ya aing eta tulung ka saha? Benu ka aing diangon 5 areuwa. Kalabur apanya? Tadi gara-gara aing lompat ke budak. Kumaha ya aing ketempuhan?